Twongeye kubiyegereza nshuti bavandimwe mwebwe mukomeza kudukurikirana ku Mbuto TV1. Muraba agaciro cyane, muri imfura cyane mwe mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Twongeye kubiyegereza muri kano kanya rero, mwebwe mukomeza kudukurikirana. Kuri uyu munsi wa none tugiye kongera kuganira ku bintu bya kera, ibintu by'abanyamurenge mu gihe bari bataramenya Imana. Igihe bari bataramenya Imana rero nizo umusaza turi kumwe kuri kamera nizo agiye kutuganirizaho kugira ngo abantu babimenye. Hari abashaka kubimenya kugira ngo babimenye. Reka tumwiyegereze. Akoze kuniyegereza. Yewe amazina yanje nitwa Revera Ndasarara wa Rusama. N'abandi Ndasarara wa Rusama. Abantu benshi baranzi. Ndi umunyabyinshi w'umukombe. Data yitwa Rusama, Rusama wa Ngurube, Ngurube wa Rwamakombe. Ndi umukombe, niho iwacu niho mvuka, ndi umunyabyinshi. Natuye muri Kongo imyaka myinshi kandi niho navukiye. Twukiri abana twasanze ba data bazaga baterekera, bajya kuraguza mu bapfurero, bashika abapfurero bakabwira ngo baze baterekera abazimu. Noneho bari bakagenda bakaja kuraguza abapfurero bagaterekera, baje guterekera baza bagira imandwa, bakabandwa, abagore bakisiga ingwa bakayisiga mu maso. Abagabo nabo umugabo agatora icumu akicara ku ntebe, n'undi mugore nawe akicara ku yindi ntebe. Umugabo bakamwita mushahisha, naho umugore ngo ni ryangombe. Uwo mugabo uwagiye kuraguza niwe wabazanye k'igiterane, agahamagara ababo. Noneho akagenda bakajya kuraguza, wa mugore akamufukama imbere akamubwira ngo azamuheze ibyara amuheze itunga. Na wa mugabo akariko bamubwira, baza kuvuga ngo niyo Mana bahe basenga. Nuko bagendera muri ayo ngayo iminsi, ariko bukeye ijambo ry'Imana riraza. Abantu ntibamenya aho ryaturutse, ariko cyane abo twabonye bemeye mbere, abo nabonye mbere, Petero Segapara w'Abahiga wari we wemera mbere. Twari mu bihugu by'epfo mu Kabugu, aremera abantu, arabemeza, yemeje aba mbere Bandashakwa, Barukangira, baremera abantu bake baragomba barasenga Imana, ariko base bakabaca, bakuru babo bakabaca, bakabanga cyane. Niwo mugabo ndetse baramwanga ngo yazanye ibintu bitabaho, ariko baragomba barasenga Imana, kandi Imana iraguma ibana nabo. Baraguma baragenda basenga Imana, Imana nayo ikora imirimo. Abantu bazaga baza gusenga bakagenda mu gasozi, nta makanisa arahari. Hakabaho uwabaye umukirisitu bakaja gusengera mu wiwe. Bwaca abantu bakagenda mu gasozi bakaja gusengerayo, bagasenga Imana, Imana ikabana nabo. Bazaga bagenda mu kibira aho twabaga. Twebwe twashitse tumaze kwemera, natwe twari tukiri abana, twemeye tukiri bato, ko muri 53 cyo gihe twemeye Imana. Twabatijwe muri 55. Abantu bakagenda gusenga mu kibira, kandi habaga imbeho nyinshi ku Gatongo. Abantu bakaja gukomeza mu kibira, bagatoragura inkwi bagakomeza, mukagira amakombe abiri, abagore bakaja kwabo, abandi abagore bafite abana. Tukarara dusenga, abasigaye muhira mu rukerera bakavuza ingoma, tukagenda tugasohoka tukagenda kwinjira. Abantu barasenga, umwuka w'Imana urururuka. Imana ibana n'abantu, Imana ibana natwe.
umwuka w'Imana ukava ukigisha abantu bonyine. Iyo umugabo yaragiye akaba yumva ko agize inyota yo kuja kwemera Imana, akaza akavuga ngo agapfukama ngo nibamusengere, umuntu bakamusengera akemera, abantu bakoma bagasenga Imana. Imana irururuka, umwuka wayo ururuka ukabana n'abantu. Kandi icyo gihe abantu benshi bamenye gusoma, ntawabigishije. Agasoma Bibiliya, nta muntu wamwigisha, ataraciye ku itaburo, akagura igitabo gusa cya Bibiliya akaza arebamwo, bwacu ugasanga abantu bamenye gusoma kandi ntawabigishije. Imana ikora ibitangaza gutyo mu bantu. Abantu bazaga basenga Imana, Imana ikabana nabo. Icyo gihe twebwe Abanyamulenge nta mwarimu waruhara, habaga nk'abahudumu gusa, ariko bahageze mbere ni Ababembe. Iwacu ku Gatongo habaga umwarimu w'Umubembe witwaga Daniel wo kwa Musambya. Mu Gitashya hakaba umwarimu w'Inyagere ngo ni Petero. Mu Cyakira hakaba umwarimu w'Umubembe witwaga ngo ni Lameki. Ku Kabara hakaba undi witwaga ngo ni Tima. Ku Kabara k'Abanyamahame hakaba abandi witwaga ngo ni Yohana wo kwa Marungu. Ariko bukeye Imana ikora imirimo, abantu baremera, bagumye kwemera nyine, batora Eliya Byondo na Pawulo Bipamba na Yohana Rukangira. Abazungu barabajyana baja kubigisha uburyo bwo gutegeka ikanisa, uburyo bakwiriye guhagarikira, uburyo bazotanga raporo, uburyo ikanisa riyoborwa. Bagezeho nk'imyaka 2, bukeye baraza bahagarikira nyine, baguma baba nk'abadiyakoni bataraba nanone abarimu bo kwigisha abantu. Bukeye ngo bamare kuba abarimu, Ababembe barataha basubira iwabo, ariko abarimu baraguma barigisha nyine, baba abarimu barahagarikira amakanisa, barakomeza ijambo ry'Imana rirakomeza. Abantu basenga Imana, Imana ibana nayo natwe. Imana ikururuka ikavugana n'abantu, umwuka w'Imana ikururuka ukavugana n'abantu. Abantu bakavuga ngo kiriya kizoba, ukabona kirabaye. Umuntu agahaguruka ngo kiriya kizoba, ukabona kirabaye. Ibintu byinshi cyane Imana yagiye idukorera. Kugeza n'ubu ngubu ijambo ry'Imana, nubwo abantu barimo kuguma gutezuka, ariko Imana ni Imana yabanye n'abantu muri icyo gihe kugeza n'ubu. Eliya Byondo ubwo bamutuma ku Kabara, iwacu hasigaye Amatayo Rwanjara, baribo bahatuma muri kuba Murondanya. Niyo waye umwarimu wacu aratwigisha ku Gatongo, arigisha cyane kugeza aho ikanisa ryo Gatongo ni bamayi baje bica abantu barabamara. Twavutseho turi abantu 3 gusa, umwe yabyutse mu ntumbi, abandi 2 twarirutse baturasa turabasika. Tubona iby'Imana yakoze muri icyo gihe ni ibintu byiza cyane, n'ubu iracyakora ibindi. Twebwe igihe cyacu twemereye, n'igihe cyacu turimo, dusigaye turi bakeya. Abacu bose barahamishijwe, dusigaye turi imparugwa. Ku Gatongo dusigaye turi nk'abagabo 3, njyewe na Simoni Bizuru, nitwe twavuye muri abo bapfuye, na Rwenyaguza murumuna we. Nibo bagabo basigaye ku Gatongo, Abanyagatongo. Abandi bose barahamishijwe bigendeye mu ijuru, ariko twizeye ko ntabwo tuzobasanga. Imana ikomeza imirimo yayo kugeza n'ubu ngubu, kugeza abantu bahungiye, igihugu kirasambuka. Habe n'ubu tujya gusambuka, Imana yari yarabivuze. Icyo dukwiriye kuvuga gusa ni ukwizera Imana, abantu bagume bizera Imana, nta kindi. Habe n'ubu aho tugeze mu zabukuru, turiteguye, abacu badusize tuzobasanga, kandi natwe twizeye Imana kuko tuzobana nabo. Habe n'ubu turakorana nayo, tugendana nabo. Habe n'ubu muri kino gihugu turimo twahungiyemo, naho tuba dushima Imana ko yaduhaye aho duhungira, kandi tubasanga abantu b'Imana nyine.
abantu bambaza Imana, kandi tuba dushima ko abantu bamenye Imana, n'ubu abantu bari no mu buhungiro bahungiye ariko barubakira Imana, ko barasenga Imana, abahungiye bakubakira Imana amazu bagahuriramo n'Imana gusenga. Icyo cyo dushimira Imana yacu, kandi Imana iguma kubana natwe kugeza n'ubu, n'abana bacu twabyaye bagakurira mu Mana, abavuka bakabamurika Imana. Icyo gituma mukwiriye gukomeza Imana, ubwoko bwacu mugakomeza Imana yabanye natwe, kandi abantu benshi bemeye ntawabigishije, nuko Imana wonyine baza kubashyikira ukamubigisha. Umuntu akaba agenda aho yiriwe mu mwuka yaragiye, ijambo ry'Imana rikamushyikira ati genda nawe uje kwemera. Kandi iby'Imana birakomeye, ntitwari tuzi kuko abantu bogeza kino gihe isi kihari, kubera ko icyo gihe yaza kivuga ngo isi irashize, igihe inka yazaga yima akabwira ati ntizobyara isi itarashira. Ariko kugeza n'ubu tukizera rya jambo rizavuga ngo umunsi umwe ku Mana n'imyaka 1000 kuri twebwe, ariko ku Mana ngo ni umunsi umwe gusa, imyaka 1000. Nicyo gituma dukwiriye kwizera Imana, kandi umwana w'umuntu nta minsi azamara. Dawudi yaravuze ngo ni nk'ururabyo ruhunguka, ugize imyaka myinshi bazavuga ngo ni 70, nawe ugumye gusaza iyindi ngo ni iy'agapfabusa gusa. Nicyo gituma dukwiriye kwizera Imana aho turi hose, tugasenga Imana. Ibyo ngibyo tukaba tubisigira abana bacu, bakazosarura bakaba mu Mana ari abakirisitu, bakaba mu Mana bizeye, bamenye koko hano mu isi atari iwacu, iwacu ko ari mu ijuru. Niko Pawulo yavuze ngo niho dutegereje umukiza ko azova, baza guhindura imibiri yacu izashushanywe n'ubwiza bwe. Nicyo gituma dukwiriye kwizera Imana, nuko nguko mumenye Imana, kandi abariho bose tumenye koko ari igihe cyo kumenya Imana gusa, nta kindi dutegerezeho. Amateka yacu y'Abanyamurenge cyane cyane muze mwita ku Mana, kandi Imana yabanye natwe. Imana ikigisha umuntu aho ari hose. Icyo gihe abantu bemeye Imana b'amata yo mu ngura, bemeye Imana, Imana yazaga ibashyikira nabo Imana ikababwira. Umukutano wa mbere w'ubwoko bwacu b'Abanyamurenge wabaye mu turambo tw'Imbogo, niho wabereye. Mata yo mu ngura ari we uhayoboye, ari we mukuru waho. Ibyo biraba, abantu barabibona, abantu bakaza bakemera Imana, ntawabahamagaye, ijwi ry'Imana rikaba rimushyikira gusa mu mutima we, akaba agenda agapfukama bakamusengera Imana, kandi Imana ikabana nabo kugeza n'ubu ngubu. Imana iracyari kumwe natwe. Icyo gituma mukwiriye kwiha Imana, abantu bakiha Imana mu mwanya tukiriho, kandi nta kindi twovuga, nta kindi twobabwira abakiri batoya bose. Igihe cy'ubwenge bw'isi bwarongeretse, ariko nanone nta kiruta Imana. Kandi ibi byose byaravuzwe, Bibiliya yarabivuga, igihe cy'imperuka ko hazaho ibintu, namwe mumaze kumenya ibizayo bihaba, muri kubibona mwenyine, muri kubibona kuri aya matelefoni ukuntu bimeze. Ariko abakirisitu bakwiriye no gusenga, tukiha Imana yacu, Imana ikadufasha muri byose, kandi Imana izadufasha muri byose kugeza aho aho bakiriho batotabaruka basubira mu gihugu cy'iwacu. Igihe duhunze tuzi no, Imana yari yatubwiye ko igihugu kizasambuka tugahunga, ariko ngo abantu bazosubirayo. Ikatubwira ngo abantu bazosubirayo, igihugu cyubakwe, kandi twarizeye ko kizubakwa, bazubakira bazosubirayo. Abana b'Isirayeli bari barahunze bagira imyaka 90, ariko basubiyeyo barubaka igihugu cyabo kirakira. Kandi tuba twizeye kuko nanone iwacu bamwe bahasigaye n'ubu bakiriho, tukizera kuko kizakira, kandi Imana izagikiza. Kandi igihugu abantu basengeyemo Imana kuriya ntabwo kizareka gukira, Imana izagikiza.
twizeye ibyo byose yuko ayo niyo mateka y'Abanyamulenge.